Pozdrav ljudi, danas radimo top 5 auta po meni. Znači po meni top 5 auta najboljih iz San Andreasa. I ajde da počnemo, meni je trenutno uključen, evo sad je uključen, znači uključen mi je cam hack. Da bi vidjeli čisto koliko auto idem. I ajmo da počnemo, znači nećemo da krenemo od prvog do zadnjeg, nego ćemo ići ovako. Evo meni onako auto Super GT, njega volim, znači zašto ga volim. Na prvom serveru koji sam igrao sam, imao sam auto Super GT i zato ga volim. Evo malo da driftujemo. Znači on je za drifting ubistvo, ovdje mi je neko auto što sam bacio. Znači za drifting je ubistvo. Auto ono brzo je. Drifta mnogo, evo sad ćemo da vidimo koliko ide. Dobro, sad ne možemo da tačno, zato što nemamo neki autoput. Znači za drifting je majka, kako bi se reklo. Ima zadnju vuču i ajmo na drugo auto. Drugo auto po meni je Bullet. On nije baš nešto za driftanje, ali je veoma dobar ako na primjer jurite nekog. Znači neće mnogo da vam skreće, ono možda se drifta sa njim. I ako idete na neki brži put, vidite ne može da drifta mnogo, vidite kako skreće. Jedino ako ne držite space, isto zadnja vuča. Idemo na sljedeći auto po imenu Infernus, poznati kao najbrži auto u igrici u San Andreasu. Malo ćemo da ga oprobamo. Inače ako se pitate na kojem serveru trenutno igram i snimam ovo, server se zove X-Movie. Na njega snimaju se filmovi. On je baš dobar za neke filme ako hoćete da snimite. Vidimo kako izgleda iz prvog lica. Opet da vratimo prvo lice. Idemo. Evo ga prvo lice kako izgleda. Ovako da napravimo po želji. I evo ljudi kako izgleda u prvo lice. Biće sljedeći klip najverovatnije kako da instalirate cam hack. Idemo na sljedeći auto. Auto po imenu Buffalo. Buffalo auto veoma dobar, brz i obično u multiplayeru ili u sampu. Ovaj auto ne košta mnogo, ali je veoma brz i dobro je za driftanje. Možda bude neki klip da driftamo malo sa njim, ovako da idemo iz ulice u ulicu. Da ga vratimo. Znači veoma je dobar auto, brz, isto zadnja vuča. Ajmo na sljedeći auto. Sljedeći auto zove se Banshee, veoma je brz, šta reći, dobro drifta. Evo sad ćemo da ga isprobamo. Čujte kako on pomahnita po ulicama, kako bi mi rekli. Evo sad ćemo da ga probamo. I on isto nije mnogo skup u multiplayeru, a veoma je dobar. Da malo driftujemo sa njim, pošto je posljednji auto. Eto ljudi, evo ovdje da uđemo da vidite kako on izgleda na ulici. Kada ga vozite, evo ovdje možemo da provjerimo njegovu brzinu. I ovaj auto mi se najviše sviđa od svih.
Evo, 224 na sat, veoma brz. Ajmo jedan drifting. Dobre. I ništa ljudi, ajmo da se teleportujemo u Las Venturas, odnosno u Los. Odjednom ovdje mi je 30 frame, verovatno zbog ovih auta, da ostavimo. Ljudi, to je to od ovog klipa, to su top 5 mojih auta koje ja obožavam i volim. Ništa ljudi, čao!